Hadin belada piatok, dai skul biang kalong kemi. Kasara bat umak kidai silok. Ha kepor bakasara kaya tok bat umak, kadang ap ya ka result kelas 12. Ulok jong kasara udai ubom dai skul, bat utrai belas ngi. Hadin arbenai ka result kelas 12 kalami. Kasara ka pas bah ha ka exam kelas 12. Kayo batru ha ka kerdan ka baningkong. Kasara watla ka pas bah ka exam kelas 12. Ka sngosi namar bakam yo syu banaj peteng biang ya ka jing pule jongka. Enda umak ulawan na jing bela. Ulap bakasara ka syong sngosi ha kam rasyat ja. Umak ula keli. Balai sara pilek sngosi. Haba pila pas bah ha ka exam. Kasara kamnut ban ong ya ulok. Kating ya u namar kidang sudah ya tok sen. Umak ula ong, to ya tu yang ngasara, ke kadaw ba pilek sngusi, nepi sngusi tom ne. Kasara kala ong yu umak, ngakwa banat petang biang nga kajing pule, kenang ba ngan yok kam yok jam. Umak ula ong, balai pida kuslay hadu kata-kata sara, kilik petang biang nga kajing pule jong pi, ngan kersan manga. Kasara kadap da kajing kemen haba ulok ukular ban kersan nika bakanat pendep biang nga kajing pule. Ha kesngi ke babut, kasara kelas dang bandai kelas. Umak utre sitom bha na kabenta jong kasara, namar bakasara ka kwa ban pendep ya kajing pule. Kasara watla klik kelas makna, katip bantre kamyeng kamsem, kaburom ya ulok. Kasara bat umak kidap da kajing im kabakamen. Hadin lais nem, kasara kala pendep ya ka BA. Kasara ka persyang bandai wat kam haki office baper. Bat kala pendep wat ya ki interview haki office bakalit apply kam. Dap shita yaw, kasara klasak khot ban netre haka way ke office ban long kum ka manager. Ulok jong kasara ula ong yaka, ngadap daka jingkemen sara naka benta jong pi ba pilayok kam. Kasara kala ong, kini baro de ka jing tresitom jong pi mak. Ngas ngongu ya pi namar pilala ban pen urlong ya ka jing trang jong nga. Kasara kala ong biang, piyok pisana mak ban penut pensep ya ka jing pule jonga, haba pisulet belas ngi. Umak ula ong, Sara, ngatre bela om tang mensengi, Henry menmiet ru ngalet bela kit da ju hayaw. Kasara ka jau umat, haba ka yok sngau ba ulok utresitom naka benta jongka, hadu ba un hablet kit da ju hayaw. Dap katu kat nesnem, kasara bat umak kila don arngut kikun, bat kidap da kajing im kabasuk bakemen. Kadba dang yat kisngi kipor, kajing im jong kasara kelas dang kela. Kasara kaya trekam ringkat bat ki officer bahe. Lada kasara ka let tray ne one tray, ulok ulet bu manla kasngi. Umak bat kasara kidap da kajing kemen. Ha kewe kasngi, kadba kasara bat umak kidang ya diisya. Lawan rung uwe u officer uba kasara ka itu bha. Une u officer, udai ubaya trailang haka juk ke office bat kasara. U officer uwan syong lang haka jaka ba syong kasara bat umak, banya di isyalang bat ki. Kasara kam kwa baki staff baya trailang bat ka haka juk ke office, kintip na itu ya umak ba udai ulok jongka. Kasara ka palet nyo ya umak, kadba yala jongpat kaya di isya bat utau officer. Karukam le insol jong kasara ya umak ula bitar ya ka. Bat kini ki arngut silok kila ya bunya. Tang naka daw bakasara ka le ran ban nyait lang bat umak namar udai ubri ubom na school. Bat uba syu belas ngi. Kasara kala ong yu ulok kumne. Mak ngam kwa syu ban ya syong lang bat pi. Ngale ran namar pidei tang uba trimesteri. Ngam sngaw ya hap namar ngay la jong nga tray office. Umak ula ong. Balai sara pikran kumta. Ngila don ki kun arngut. Perkat ya ki. Umak ula ong biang, peit sara, lada day na nga pimpat yo kam hadu menta. Kasara kala ong, ngatip kata, bat ngan siw no baro kabay penut jong pi nga. Kasara ka ong si ong ye umak, ngam kwa syu banya salang bat pi, namar nga leran ban kamya pi ba pidei ulok jong nga. Umak ula ong, Sara, ngampoy perkat ba pinsyukore nga kumne, ngadang perkat ba pidei ka briw ka ba luy-luy. Henry M ngalabakala, ngalakum kersan school ya pi. Bat menta pila bet la biang, pila klet ya ka jinglet bah jonga. Kasara kala ong biang, ngam kwa syumak banya salang bat pi. Kasara ka let no siya ka we ka kamera, kam kwa banyo i ya umak.
Kasara ka klet banra ya ka mobile jongka ka bu hajing tia. Umak ushim ya ka mobile jong kasara upet bat ulap ba kasara kaya tok message daki kintin iej bat uwei ubriu. Umak ukendit habaka log jong u ka donjinga day bat uwei u officer ubaya trailang haka ju ka office jongka. Enda kasara kala wanrung hakam ratia. Umak ula keli ya ka sapang kidur bat ki message badon haka mobile jongka. Kasara kaya tuhak ya ulok klem da buri na marka lek nang. Umak usnyo si ktang na marka lok kala shet syukor ya u. Kasara ka donjinga day bat uwei u officer uba kertang u vinut. Kasara ka lebet kumne man la kasingi kapan i peleng ya ulok ya ka jingle jongka. Umak umla syu ban susngap hala marwe ya ka jingle jongka Sara. Bat ulaya tu hala ki bahaying hasem. Gibriu jongka office bat ki bahas nang hatau. Barok kila tip load baka Sara bat u officer vinut ki don jinga day. Barok gibriu ki bala tip sapang jongka Sara bat u vinut. Kila kenshi syaka na markam kenkor ya ka jing Christian school jong umak. Uba syutray belas ngi, kala syat syukor penbannya u. Haman laki jaka, ki briu barak ki kran sapang jong kasara bat u vinut. Don ki baong, day kasara kabale ya kini ki kam. Don ki baong, day u vinut uba wantu ya kasara ka log jong umak. Kasara haba kayok sngau ba ki briu ki kran nyaka, kelas dang bandarab jot jela jong. Kalaya tu pensyoy sapang jong umak ya ki para marjan marpa. Ba umak usyo yang ngaman la kasngi. Kasara kaya tu ya ki para marjan ba umak ula paksiu yang nga ka Bay Christian School jong u. Ki briu barak kila syu sengap. Kimnang batay syu sapang jong kasara bat umak. Kasara kala ong ki para marjan. Ngam tre syu banya salang bat umak. Ki kun ay unpek hima u. U officer bahedu jong ka office ula tip sapang ka jingede jong kasara bat u vinut. U officer bahedo ula suspend kamno ya ki bro arngot. U vinut bat kasara kilas ngujak burom na markile ya ka bom day. Kasara kala syukor ya ulok ubat reshitom na ka benta jongka. U vinut ule ya ka bom day ule shim ya ka lok jong kibriu. Kasara namar bakala syak suspend ya ka kam jongka. Kelas ngutu badai ka jingle jongka kesajia hadu katne. Ka kam kala syak suspend no ka ying kasem jongka ru kala pait lapra. Kasara kawan pai biang haying bat ulok kapan map ya u. Umak ula ong ngam tre syu Sara ban ya syong ya salang bat pi namar pila syukor yang asisin. Ngam kwa syu bangan sa syukor biang ya pi sa sisin pat. Ai ngan syong ngan sa tang bat kikun. Kilet no ngam dan kam kum ya pi. Kasara kala babe ka kamru kala syak suspend bat kikun ru kam yu syu ban ya salang. Lada episode tenat, sengaja like, share, bat subscribe ke channel, bat share komen.